Glady Beauty Studio, serviço remoto com make-up artist Nusa Tenggara Timur, Indonésia. Halo atividade prática beauty class, o tema flawless make-up look. Para jovem foi ensaiar nebe a criatividade make-up, onde aumenta seu conhecimento no técnico. O objetivo ba evento beauty event ohin lorong niang nebe mak ami serviço remoto ko YOUs Indonesia. Ami objetivo maka Glady akarak atu encoraja no bos for suporta ba jovem Timor onser nebe mak iha skill ou iha talento ya are makeup niang atu ne sira bil upgrade litang ou desenvolve litang sira nya skill ya are refere tamba itare itanya na saune mínimo tepteves oportunidade ka evento ou workshop sira nebe maka mahalo atu fo oportunidade ba jovem sira então ihane how iha ideia atu serviço muito ko how nya grupo ki kuang Glady Beauty Studio atu bele realiza minha atividade dane. Dia kaunya esperança ba peserta sira nebe mau hin lorong hola parte ini aturune ba oing sira la bele tauk ou la bele moi atu na fating upgrade sira nya skill no amimos husi Glady Beauty Studio ami sei na fating continua atu na fating serviço hamutu ko ema sira nebe mak experiência iha liu na ba aturune bele mai na fating bele fo suporta ou fahai sira nya matenek mai iha itanya jovem sira nebe mai iha larang ba iha are beauty ninyang. Nunemos make-up artist Nusa Tenggara Timur, Indonésia, Angela Merici Bulu e a esperança ba Glady Beauty Studio. Seha tudo exemplo dia ba ema hotu liu ba foi ensaisira nebe ia kreatividade make-up. Pesan untuk para peserta, jangan kita habis hanya hari ini saja, jangan kita habis hanya di sini saja. Nah, pulang dengan ilmu yang sudah ada bisa dipraktekkan ke terutama belajar make-upnya tuh ke adik-adik, saudara gitu. Kalau untuk kedepannya, ketong jangan melihat bayarannya gitu. Kalau untuk menjadi seorang mua, awal kita jangan melihat bayarannya. Kita harus lebih banyak kayak make up saja begitu. Untuk bayarannya itu tuh nomor 2. Orang bilang ala bisa karena biasa. Kita sering-sering dan sudah terbiasa, maka kita bisa menjadi orang sukses. Terutama untuk adik-adik yang baru mengikuti event ini, semoga pulang nanti jangan hanya habis di sini saja. Além de líder Hebe Beauty Nusa Tenggara Timur, Indonésia, sente contente, também bele faz experiência no técnico make-up ba jovem timoransira. Kalau untuk motivasi, kita harapannya semoga dengan adanya event ini, kita sebagai perempuan bisa lebih pandai lagi menunjukkan inner beauty-nya kita selain dari makeup, tapi harus dalam diri juga, karena dengan inner beauty kita yang keluar pasti dengan sendirinya makeup yang kita pakai gunakan akan terlihat bagus. Oke, dia kini ada sentimento contente teves tambah bele hetang oportunidade dia kidane odi bele halau beauty class ba flawless makeup look nia tambah nudar jovem ita buat nebe kita cara aprende ita tem que buka para tu aprender. La bele turre, depois la asa turre la halu betida di cliu hetang oportunidade sirasane tem que aproveitar. Entretanto, participante e atividade prática flawless make-up look, hamutuk sanulu resinsia husi número ne feto sanulu resin walu no mane na ngida.